nyuma y'amasaha make Iran itangaje ko yafunguye umuhora wa Hormuz kugira ngo ubwato butwaye ibicuruzwa bwose buhanyure, urujijo ruracyari rwose kubera ko Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje guterana amagambo. Amerika ivuga ko ingabo zayo zitazava muri uwo muhora, mu gihe Iran ivuga ko nizitahava nta musaruro biza gutanga. Kuri uyu wa gatanu isi yose yarimo yiruhutsa bavuga ko intambara yari imaze amezi abiri hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije na Isiraheli, aho bukera yabigiye kurangira. Iyo amasasu yo yasaga nimaze ibyumweru bibiri irangiye, ariko y'ibicuruzwa yo yari igihari kubera ko umuhora wa Hormuz unyuzwamo hejuru ya 20% by'ibikomoka kuri petrol byose bijya ku isoko mpuzamahanga wari ugifunzwe. Abanyarwanda bo babyumvise cyane kubera ko mu byumweru bigera kuri bibiri gusa igiciro cya essence kiyongereyeho amafaranga agera ku 1000. Bwa mbere mu mateka ibihugu byinshi ku isi niko nabyo bimeze. Gufungura Hormuz bivuze ko nibura bimwe mu bicuruzwa byari byatangiye kuzamuka bisubira hasi. Iki kizera ariko gishobora kuraza amasinde kubera ko imvugo zirimo guturuka mu minwa y'abayobozi b'ibihugu byitwa ko byafunguye umuhora wa Hormuz ziranyuranye. Ibi biragana he? Reka tubivugeho. Ishami ry'igisirikare kidasanzwe cya Iran Islamic Revolutionary Guard Corps kuri uyu wa gatandatu ryavuze ko umuhora wa Hormuz wasubiye uko wari umeze. Ni ukuvuga ko wasubiye gufungwa nyuma y'uko ngo ubwato bwa Iran bwangiwe gutambuka n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze igihe zihoherejwe ngo zitambike ubwato buvuye muri Iran. Ni nyuma y'amasaha make bitangajwe ko uwo muhora ufunguwe ku bwato bw'ubucuruzi, ariko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akavuga ko ingabo zabo zitazahava kubera ko zizakomeza gucungira hafi ubwato bwambuka Hormuz. Islamic Revolutionary Guard Corps batangaje ko badashobora kwemera gukomeza gufungura Hormuz mu gihe ingabo za Amerika zikomeje igisa n'ubujura. Itangazo basohoye bagize bati kubera iyi mpamvu imicungire y'umuhora wa Hormuz yasubiye uko yahoze, aho igenzurwa bikomeye n'ingabo zacu. Bakomeje bagira bati kugeza igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizemerera ubwato buturutse muri Iran kunyura muri uyu muhora, umuhora urakomeza kuba ufunzwe kandi ugenzurwa bikomeye. Ubusanzwe Iran yo yari yemeje ko umuhora wa Hormuz ufungurwa, ariko bigakorwa ku bwato bwose bw'ubucuruzi nta gutoranya. Binavugwa kandi ko Iran nubwo yemeye ko ubwo bwato bw'ubucuruzi bunyura muri Hormuz, ngo yakomeje no guca umusoro ku buhanyuze nk'uko yagiye bishyira kenshi mu byo yifuza kugira ngo intambara irangire. Mbere y'intambara ubwato bw'ubucuruzi bwacaga muri Hormuz nta nkomyi, ariko intambara imaze gutangira Iran yavuze ko ibyo ngibyo bigomba guhinduka. Kuri uyu wa gatanu Perezida Donald Trump yari yatangaje ko Iran yemeye kumanika amaboko ikemera ibyo Amerika yayisabye byose maze igafungura umuhora wa Hormuz. Trump yavuze ko mu byo Iran yemeye harimo no guhagarika gahunda yo gutunganya uranium ikavamo intwaro za nucleaire. Donald Trump yongeyeho ko ngo Iran yemeye kubaha uranium yose yari imaze gutunganya ikajya mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko bizakorwa nta kiguzi na kimwe Amerika itanze. Trump yanavuze ko Iran yemeye kuvana imitego mu muhora wa Hormuz kugira ngo ubwato bw'ubucuruzi buhatambuke nta kibazo, kandi Iran ngo ikaba yemeye ko itazongera na rimwe gufunga uwo muhora. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yahise anyomoza ayo makuru avuga ko uwo muhora ugomba gufungurwa mu gihe agahenge bemeranyije ko ibyumweru bibiri kakirimo, ngo ariko nikarangira ntabyo bumvikanye ngo bazongera bahafunge. Ikindi Iran yavuze ko ubwato buzemererwa guca muri Hormuz ari ubw'ingabo za Iran zemeje ko nta kibazo buteje kandi bugaherekezwa mu nzira yateganyijwe. Minisitiri Araghchi kandi yavuze ko umwanzuro wo gufungura Hormuz waturutse ku kuba Amerika yaremeye gushyira igitutu kuri Isiraheli kugira ngo ihagarike ibitero imaze iminsi igaba mu majyepfo ya Liban. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran riragira riti Abanyamerika bagira ingeso yo kuvuga cyane, urusaku rukaba rwinshi, bati ntibabashuke, nta masezerano aragerwaho. Umuvugizi wa Perezida wa Iran nawe yanditse ati by'umwanzi arimo gutangaza kuri Twitter ni amagambo adafite ishingiro, ni amagambo agamije gutesha agaciro insinzi Iran yagezeho ibikesha inzego zayo z'umutekano. Bikimara gutangazwa ko umuhora wa Hormuz wafunguwe kuri uyu wa gatanu, igiciro cy'akagunguru ka petrol cyahise kimanukaho hafi 10%, aho cyageze ku $89 kivuye hejuru y'amadolari 100 cyari kimazeho iminsi. Bivugwa ko hari ubwato bwahise butangira gutambuka mu muhora wa Hormuz, icyakora
bwari buke cyane ugereranije n'ubwahanyuraga mbere. Ubusanzwe mbere y'intambara mu muhora wa Hormuz hanyuraga ubwato bugera ku 100 ku munsi. Kuba Iran yongeye kwisubiraho hatagize ibindi biganiro bibihindura biraza gutuma igiciro cy'ibikomoka kuri petroli gikomeza kuzamuka. Brett Erickson uyobora ikigo kizobereye cyane mu byaha bijyanye n'ubucuruzi Obsidian Risk Advisors yabwiye The Washington Post ko ibyo Iran na Amerika batangaje kuri Hormuz n'ubundi ntacyo biza guhindura ku rujya n'uruza muri Hormuz. Ati gufungura umuhora wa Hormuz mu nyandiko gusa ntacyo bivuze, kubera ko kubivuga no kuba ubwato bwahanyura ni ibintu bibiri bitandukanye. Abatwara ubwato n'ibigo bitwara imizigo bafata imyanzuro bagendeye ku mutekano w'abakozi babo, ntabwo bagendera ku matangazo y'abadiplomate. Perezida Donald Trump aherutse gutera utwatsi ugusaba kose Iran yari yatanze mu biganiro biheruka kubera muri Pakistan birimo guhabwa imyaka 5 yo kubihagaritsa inganda zayo zitunganya uranium, mu gihe bivugwa ko Amerika yo yari yasabye imyaka 20. Iran kandi yari yasabye ko kugira ngo intambara ihagarare igomba gusubizwa miliyoni zayo 20 z'amadolari zafatiriwe n'ubutegetsi bwa Donald Trump. Trump yabwiye abanyamakuru ko ibyo byose nta kuri kubirimo. Ku biro bisaga 400 bya uranium Iran yari yaramaze gutunganya neza ku buryo yavamo intwaro kirimbuzi. Donald Trump yavuze ko Iran yabemereye kwizabajyana aho iyo uranium ibitse ngo bakayibaha ku neza. Ati tuzajyana kuyireba twishimye rwose, tujyaneyo ibimashini binini maze tuyicukure aho bayitabye, tuzagaruka muri Amerika tuyizanye. Nubwo Donald Trump avuga ibi, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Esmail Bagei we yatangaje ko ibyo guha Amerika uranium ntabyo bigeze baganira. Mu gihe intego ya mbere ya Amerika muri Iran ari ukubuza iki gihugu kugera ku rwego rwo gukora igisasu cya kirimbuzi, abasesenguzi bagaragaza ko Iran bizagorana ko yemera burundu guhara izo ntwaro, kubera ko nibwo bwirinzi buzatuma itongera kuvugirwamo na Amerika na Israel. Mu ntambara y'iminsi 12 Iran yarwanyemo na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iyingi irimo kuba yatangiye mu kwezi kwa kabiri, zose zari zigamije gusenya ubushobozi bwa Iran mu kuba yagera kuri icyo gisasu kirimbuzi. Ahari inganda za Iran zose za uranium hararashwe, nubwo inyinshi zubatse ahantu mu misozi bigoye kurasa. The New York Times yatangaje ko nubwo inganda nyinshi za uranium za Iran zarashweho, ngo hari urwo bananiwe kurasa kubera ahantu ruherereye ahazwi nka Pickaxe Mountain. Bavuze ko rwubatse ahantu hagoye ku buryo ibisasu bya Amerika byagendeye kurasa ibintu biri mu bujyakuzimu ngo bidashobora kugera aho ruri. N'uruganda abashakashatsi mu bya nucleaire bavuga ko rutaratangira kubakwa neza, ariko ko rufite ubushobozi bwo kuzakomeza kwifashishwa kabone n'ubwo Iran yakwemera gufunga izindi nganda yari isanganywe. Ubwo Amerika yateraga Iran, hari bamwe mu bajyanama ba Donald Trump bamubwiye ko kugira ngo bashobore guca intege Iran burundu mu byo gutunganya uranium, ngo byaba byiza hoherejweyo ingabo zidasanzwe zikajya kwiba uranium Iran yamaze gutunganya. Icyakora byagaragaye ko ari operation yabirimo ibyago byinshi ku buryo kwizera ko ishoboka bigoye. The New York Times ivuga ko hari undi mujyanama wa Donald Trump wamubwiye ko bashatse bakoresha ubundi buryo bwo gushaka amaneko zijya mu misozi ya Pickaxe hamwe hari uruganda rutaruzura, bagasigamo uburozi buzatuma rugenda rusenyuka buhoro buhoro. Mu biganiro impande zombi zirimo kuri ubu, Amerika ishaka ko n'urwo ruganda ruzamo ku buryo mu gihe kizaza Iran itazarukoresha yigwizaho ubundi bushobozi mu bya uranium. Rumwe mu nganda za uranium ibisasu bya Amerika byasenye mu mwaka ushize ni urwitwa Fordo. Inzobere zigaragaza ko uru ruganda rwa Pickaxe rwo ruri mu bujyakuzimu cyane ku buryo ibisasu Amerika yakoresheje kuri Fordo bitabasha Pickaxe. Hari uwagize ati urwa Pickaxe ruri mu bujyakuzimu kure cyane kandi ni runini, ati rwubatse neza kurusha urwa Fordo. Aha niho bashobora kuba bateganyiriza gukorera intwaro za kirimbuzi. Ati uru ruganda rwatangiye kubakwa mu 2020, ariko Iran yirinze kwemerera inzobere mpuzamahanga mu bya nucleaire kurusura. Ibi byose ni ibimenyetso by'uko intambara ya Iran na Amerika ikiri kure yo kurangira, ndetse n'ibiganiro ngo bishobora kuzatwara igihe kugira ngo bigere ku musaruro. Ikigaragara cyo ibice bimwe bya Afurika birimo n'ibyo mu burasirazuba biracyafite iminsi yo kwizirika umukanda mu birebana na petrol. Dr. Zainab Usma, umushakashatsi mu kigo gishinzwe ingufu muri kaminuza ya Columbia, aherutse kuvuga ko Afurika iri mu bice by'isi byazahajwe n'iyi ntambara. Nubwo umuhora Hormuz ucamo 20% by'ibikomoka kuri petrol bijya ku isoko mpuzamahanga, ni ngombwa kumva ko hari ibihugu bitunzwe ku kigero kirenze 50% n'ibikomoka kuri petrol bica muri uyu muhora. Dr. Usman avuga ko muri Afurika cyane cyane ibihugu byo mu burasirazuba bwayo nka Ethiopia, Misiri no mu majyepfo ya Afurika
ngo byahuye n'akaga cyane muri iyi ntambara. Ni mu gihe nk'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika n'ibindi bikora ku nyanja ya Atlantique byo nta kibazo gikomeye byahuye nacyo. Ibiciro by'ibikomoka kuri petrol mu burasirazuba bwa Afurika byazamutse hagati ya 30 na 70%, mu gihe nko muri Somalia ibiciro byazamutse ku kigero cy'150%. Dr. Usman ati ibihugu bya Afurika muri iyi ntambara wabigabanyamo ibice bibiri. Igice kimwe ni ibihugu byo mu burasirazuba no mu majyaruguru ndetse n'igice cyo mu majyepfo ya Afurika. Ibindi ni ibihugu byicukurira petrol birimo nka Nigeria, Angola, Gabon na Congo Brazzaville. Ibyo mu cyiciro cya mbere bigomba gukura hanze petrol bikoresha byamaze kugirwaho n'ingaruka kubera ko bikoresha cyane iturutse mu kigobe cya Perse ahari umuhora wa Hormuz. Nka Misiri yamaze gushyiraho uburyo bwo kugabanya ingufu ikoresha, bahagarika gucana amatara yo ku mihanda. Inzu nyinshi z'ubucuruzi zisigaye zisabwa gufunga saa 3 z'ijoro kugira ngo badakoresha umuriro mwinshi. Ni mu gihe ibihugu byitunganyirije ibikomoka kuri petrol byo nta kibazo gikomeye byahuye nacyo kubera iyi ntambara. Uretse ibikomoka kuri petrol kandi umuhora wa Hormuz unanyuramo ibindi bicuruzwa nk'ifumbire yifashishwa mu buhinzi ndetse na gaze yifashishwa mu guteka n'ibindi. Ibi byose byazamuye ibiciro kubera ko ibisigaye bihanyura ari bike. Ni naho kandi hanyuraga bimwe mu bicuruzwa ibihugu bya Afurika birimo n'u Rwanda byohereza mu burasirazuba bwo hagati. Kuba ibyo bicuruzwa bitahanyura magingo ya ni ihurizo ku bihugu byacungiraga ku madovize kugira ngo bishobore kwihaza. Ibi kandi byatangiye kongera itakara ry'agaciro k'amafaranga yo muri Afurika ugereranije n'amadolari ahari. Danny Bradlow wigisha muri kaminuza ya Pretoria muri Afurika y'Epfo aherutse kuvuga ko leta za Afurika zikenera cyane umuhora wa Hormuz. Icyo zisabwa gukora ari ugufata ingamba zituma abafite amikoro make batagerwaho byoroshye n'izi ngaruka z'intambara. Harimo iby'izo leta zizigomwa kugira ngo mu ntangiriro abafite ubushobozi buke batibura ku isoko kubera kuzamura ibiciro. Izi leta kandi zisabwa guhindura bimwe mu byo zari zarashyize mu ngengo z'imari zabyo ku buryo bimwe baba baretse kubishyira mu bikorwa kugira ngo amafaranga yoherezwe mu kuziba icyuho cyatewe n'iyi ntambara. Ikindi ibihugu n'ababituye basabwa gukora ni ukureba amahirwe bashobora kubyaza umusaruro muri iyi ntambara, harimo gushaka abaterankunga bashya n'ibindi. Ibindi muri Afurika basabwa gukora ni ukwita ku buryo bishyura amadeni bafite mu bigo by'imari mpuzamahanga. Ibyo birimo gusubira mu biganiro n'ababahaye amadeni bakabumvisha ko ingaruka z'iyi ntambara batari baziteze kandi atari bo zaturutseho. Hagomba kubaho kandi no gusubira mu masezerano cyangwa se kugabanya ingano yayo bishyuraga kugira ngo abaturage bashobore kubona iby'ingenzi bakeneye. Muri COVID-19 hari bimwe mu bigo mpuzamahanga n'ibihugu byabikoze biba bihagarikiye ibihugu kwishyura inguzanyo kugera COVID-19 irangiye. Uko byagenda kose iyi ntambara iracyakoroga Afurika kandi iracyasa naho igifite iminsi yo kuyikoroga. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yavuze ko nta tariki y'ibiganiro bya kabiri bihuza impande zombi irashyirwaho kubera ko hari byinshi bataremeranyaho n'uruhande rwa Amerika. Ubwo intambara yo muri Iran yatangiraga byahise bigaragara ko izagira ingaruka ku batuye isi bose, cyane cyane abo mu bihugu bidacukura petrole nk'u Rwanda. Mu biganiro byacu byatambutse twagarutse ku buryo iyi ntambara izatugiraho ingaruka twese. Gusa nubwo byari bizwi neza ko ibiciro by'ibikomoka kuri petrole bizazamuka, umuvuduko byazamutseho uri ku rwego rwatunguye benshi. Kuva kuri uyu wa gatanu, urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ko ibiciro by'ibikomoka kuri petrole byazamutse, aho essence yavuye ku mafaranga 2208 kuri litiro imwe igera ku 2938. Iri ni izamuka rya 33% mu gihe cy'ibyumweru bibiri byonyine. Ibiciro bya essence byaherukaga kongerwa ku itariki ya 4 mu kwezi kwa gatatu, aho litiro ya essence icyo gihe yari ku mafaranga 1989 y'u Rwanda. Uramutse ubazirizamuka kuva ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatatu kugera uyu munsi, ubona ko ibiciro bya essence mu Rwanda byazamutse ku kigero cya 47.71% mu gihe cy'iminsi 44 yonyine. Ku mpuzandengo iri ni izamuka rirenze 1% ku munsi. Izamuka ry'ibikomoka kuri petrole ntabwo ririmo kuba mu Rwanda gusa. Icyakora mu Rwanda ni hamwe muho ibi biciro byazamutse kurusha ahandi ku isi, cyane cyane kuri essence. Muri make
u Rwanda ruri mu bihugu byagizweho ingaruka zikomeye n'intambara ya Iran kurusha ibindi byinshi ku isi, dushingiye ku izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli mu biciro, cyane cyane essence. Ibindi bihugu byagize izamuka rikabije ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli harimo nk'Ubudage, aho ibiciro byazamutse ku kigero cya 65% kuva umuhora Hormuz wafungwa ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatatu. Muri rusange, dushingiye kuri iyi mibare ndetse tugashingira no kuko ibintu bihagaze ahandi ku isi, ubona ko u Rwanda ruri ku mwanya wa 5 ku isi mu bihugu byagizweho ingaruka zikomeye n'intambara yo muri Iran, dushingiye ku izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, cyane cyane essence. Cambodia iri ku mwanya wa mbere kubera ko ibiciro bya essence byazamutse ku kigero cya 68%, igakurikirwa na Vietnam aho ibiciro byazamutse ku kigero cya 50%. Iyi Vietnam iherutse gutakambira Iran yisaba kureka ubwato bwayo bugatambuka, ndetse Iran icyo gihe yarabyemeye. Ibi bikaba bishobora gutuma ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bigabanuka muri icyo gihugu. Ibirwa bya Philippines nabyo byagize izamuka rya 50% ku biciro bya essence, aho biza ku mwanya wa 3. Nigeria iza ku mwanya wa 4 aho ibiciro byazamutse ku kigero cya 49%. Igitangaje kuri Nigeria nuko itabuze peteroli, ndetse Aliko Dangote ukize kurusha abandi muri Afurika akaba n'umunyanigeria aherutse kubakayo uruganda rwa rutura ruyitunganya, uretse ko ibi bitabujije ibiciro byayo kuzamuka. Nyuma ya Nigeria, u Rwanda ruza ku mwanya wa 5 ariko rukaza ku mwanya wa mbere mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Muri rusange, izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli mu biciro mu bindi bihugu riri hagati ya 15 na 30%. Ibihugu bike nibyo byagize izamuka ryarenze 40%. Iyi mibare niyo kugera ku itariki ya 17 muri uku kwezi kwa 4, ku buryo nyuma yaho ishobora guhindagurika bitewe n'uko ibintu birushaho guhinduka hirya no hino ku isi, ndetse n'uburyo intambara ishobora gusubukurwa cyangwa se igahagarikwa burundu. Nk'ubu Iran yafunguye umuhora Hormuz, biratekerezwa ko hari bishobora guhinduka. Ibirebana n'iri fungurwa rya Hormuz nabyo murabikurikira kuri iyi chaîne. Icyakora n'ubwizamuka rya essence mu biciro ryakabije muri iyi minsi 40 ishize mu Rwanda, izamuka rya mazutu ntabwo ryatumbagiye cyane kubera ko mazutu yo yazamutse ku kigero cya 13.19% kuva ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu. Igitangaje nuko ku isoko mpuzamahanga ibiciro bya mazutu byazamutse kurusha ibiciro bya essence, ariko mu Rwanda ibi biciro ntabwo byazamutse kuri iki kigero. Ibi biraca amarenga y'uko leta y'u Rwanda ishobora kuba yashyizeho nkunganire kuri mazutu, kubera ko niyikoreshwa cyane muri serivisi z'ibanze zirimo kubikoreshwa n'imodoka nyinshi zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali no mu ntara. Mazutu kandi niyikunze gukoreshwa mu makamyo yikorera ibicuruzwa hirya no hino mu Rwanda. Inganda zitunganya ibicuruzwa kandi nazo zikunze gukoresha mazutu aho kuba essence. Kutazamura ibiciro bya mazutu cyane nk'uko bimeze kuri essence ni uburyo bwiza bwo kwirinda ko ibiciro byazamuka ku masoko kurushaho, uretse ko n'ubundi ibingibi bitavuze ko ibiciro by'ibintu bitandukanye bitazakomeza kuzamuka, cyane ko n'ubundi hari byamaze kuzamuka. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Jean de Dieu Wihanganye yabwiye RBA ko leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose kugira ngo mazutu ntizamuke mu biciro. Ati igiciro cya mazutu ntabwo cyazamutse kubera ko tuzi ko mazutu ikoreshwa mu gutwara ibintu, mu gutwara abantu, mu nganda, ibi nta nini bitanga umusaruro bigenga ubukungu bw'igihugu. Ati leta iba yashyizemo imbaraga zose zishoboka, arizo nkunganire, ari ukwigomwa, ari ugufasha abacuruzi n'ibindi kugira ngo iboneke mu gihugu ihagije. Uyu muyobozi kandi yanavuze ko hari gahunda yo gufasha abashoramari bagura peteroli kugira ngo barusheho kubona amafaranga ahendutse yo kuyigura. Ati hari ibyo leta yigomwa, ariko harimo no gukorana n'abacuruzi cyane cyane mu kubaha ubushobozi bwo gushobora kurangura, tukabasha kubafasha kubona ishoramari amafaranga adahenze kugira ngo bashobore kurangura vuba, babasha kugeza ibintu mu gihugu vuba bitarazamuka, babibika ku buryo bukomeye, maze bize gutuma igiciro cya nyuma kidahenda. Niba urimo kwibaza impamvu u Rwanda rugirwaho ingaruka zikomeye kurusha ibindi bihugu n'ibikomoka kuri peteroli, impamvu ziroroshye kuzumva. Iya mbere ni uko u Rwanda rusanzwe rugura ibikomoka kuri peteroli biturutse mu burasirazuba bwo hagati. Peteroli yose u Rwanda rukoresha iba yanyuze mu muhora wa Hormuz ku kigero cy'100% nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Sebahizi Prudence mu kiganiro na RBA. Impamvu nuko ahangaha ariho hegereye u Rwanda, kandi hakaba hari n'ibikorwa remezo bituma u Rwanda rushobora kuyigurayo mu buryo bworoshye ugereranije n'ahandi ishobora kuva. Ikindi nuko ibikomoka kuri peteroli n'ubundi bisanzwe bihenze mu Rwanda ku mpamvu z'uko u Rwanda ruri kure cyane y'inyanja. Na mbere y'intambara ugereranije amafaranga umunyarwanda yishyuraga kuri litiro ya peteroli ukayagereranya n'ayishyurwa n'abaturage b'ibindi bihugu,
ubona ko ibiciro mu Rwanda byatumbagiye. Nk'ubu igiciro cy'idolari rya Amerika kigeze ku mafaranga 1460 mu Rwanda. Ushingiye kuri iki giciro ubona neza ko litiro ya essence mu Rwanda irimo kugura amadolari 2. Ushingiye kuri ibi biciro ubona ko u Rwanda ruri ku mwanya wa gatatu muri Afurika mu bihugu bifite petroli ihenze, inyuma ya Malawi aho litiro imwe ya essence igura amadolari 3 n'amasantime 88. Zimbabwe naho essence igura amadolari 2 n'amasantime 23. Iki bihugu byombi bihuriyeho n'u Rwanda nuko nta petroli bicukura kandi bikaba bidakora ku nyanja. Muri make nubwo ibiciro byazarushaho kugabanuka mu minsi iri imbere, Abanyarwanda bari mu bazakomeza kugura essence ihenze kubera ko nyine igihugu kiri kure y'inyanja kandi kikaba kitayicukura. Birashoboka cyane ko ibi biciro bishobora gukoma mu nkokora gahunda z'Abanyarwanda bifuza kugura imodoka zabo zisanzwe ari nazo nyinshi zikoresha essence. Kugeza ubu mu Rwanda habarurwa ibinyabiziga bigera ku 395 n'ijana byiganjemo moto zihariye 54.6%. Ibinyabiziga biri mu Rwanda byiyongereyeho nibura 42.3% mu myaka 5 ishize. Leta irimo kugira inama Abanyarwanda kugira ngo barusheho gukoresha imodoka rusange aho gukoresha imodoka zabo bwite mu gihe bari mu ngendo. Nyuma y'uko leta ikoze amavugurura mu bwikorezi rusange cyane cyane mu mujyi wa Kigali, kuri ubu abakoresha imodoka rusange biyongereyeho 35% ugereranije nuko byari bimeze mbere y'aya mavugurura. Iki ni ikimenyetso cyiza cyerekana ko aya mavugurura arimo gutanga umusaruro wayo ukazajya upimirwa mu buryo abantu bitabira gukoresha imodoka rusange mu ngendo aho gukoresha ubundi buryo nk'imodoka zabo bwite ndetse na za moto isanzwe iyoboye ibindi binyabiziga mu gufasha Abanyarwanda gukora ingendo cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Iyi gahunda kandi izajyana no kongera uburyo bus zitwara abantu zishobora guhabwa umwihariko zigahabwa inzira. Ibi bikorwa ku muhanda uva mu mujyi ugana i Remera kandi byagabanije iminota 17 y'urugendo ugereranije nuko byagendaga mbere. Hari kandi na gahunda yo kongera bus mu mujyi wa Kigali aho ngubu hari zigera kuri 350 zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Gahunda nuko uzongeraho izindi 400 zose zikoresha amashanyarazi. Izi ngizi zikazatangira kugera mu Rwanda mu kwezi kwa 8 gukomeza kugera mu kwezi kwa 6 mu mwaka utaha. Leta kandi ifite intego yuko muri uyu mwaka wa 2026 uzarangira imodoka rusange zose zitwara abantu mu mujyi wa Kigali zikoresha amashanyarazi, ku buryo ihindagurika ry'ibiciro bya petrol nk'uko bimeze uyu munsi bidashobora gupfa guhita bigira ingaruka z'ako kanya ku kiguzi cy'urugendo. Ikindi kibazo kirimo kwibazwa na benshi ni uburyo u Rwanda ruhise rushyiraho ingamba zo kuzamura ibiciro bya essence. Nyamara ejo bundi Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yaraherutse kuvuga ko u Rwanda rufite ububiko bw'ibikomoka kuri petrol bishobora kumara amezi 6. Gahunda ni ukongera ubu bubiko bukikuba kabiri nibura mu myaka 3 iri imbere. Ibi bikajyana no kugabanya ibikenera petrol mu Rwanda. Impamvu yo kuzamura ibi biciro ishingiye ku buryo ibintu bishobora guhinduka mu minsi iri imbere kubera ko ibi biciro bizakomeza kugendera ku buryo intambara yo muri Iran irimo kugenda. Nk'ubu Iran na Amerika byose byigambaga gufunga umuhora Hormuz nubwo Iran yamaze kuvuga ko yawufunguye. Akagunguru ka petrol kari ku madolari 96. Agahenge ka Iran na Amerika kazarangira mu cyumweru gitaha kandi ukurikije uko ibintu byifashe hari ibyago by'uko intambara ishobora gusubukurwa. Israel ivuga ko yiteguye kongera kugaba ibitero kuri Iran mu gihe na Amerika ivuga ko Iran nitemera ibikubiye mu ngingo yayihaye. Ubwo ibyo bizaba bivuze ko intambara isubukurwa. Intambara niyongera kuba bivuze ko igiciro cya petrol n'ubundi kizatumbagira. Ikigega mpuzamahanga cy'imari kivuga ko ibiciro nibikomeza kuguma hejuru y'amadolari 100 ku kagunguru mu gihe cy'amezi ari imbere, ubukungu bw'isi buzagabanuka aho bwaziyongera ku kigero cya 2.5% ndetse no munsi ya 2% mu gihe ibintu byarushaho gukomeza kuba bibi. Kuva mu 1980 ubukungu bw'isi bwazamutse ku kigero kiri munsi ya 2% inshuro enye gusa. Intambara ya Iran na Amerika ishobora gutuma ako gahigo kabi kongera kubaho. Iyo bavuze ko ubukungu buzamuka ku kigero gito ntabwo ari amagambo cyangwa se imibare gusa. Biba bivuze ko ibikorwa by'inganda biba byaragabanutse, abantu benshi bakabura akazi, ubuzima bukarushaho kugora benshi ku isi. Ubwo no mu Rwanda biba bizahagera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Igiteye impungenge nuko President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangije intambara asa nk'utitaye ku ngaruka zayo. Ejo bundi uyu mugabo aherutse gutungura isi ubwo yasabaga ibihugu bitarimo kubona petrol gutangira kujya kuyigura muri Amerika kubera ko Amerika ifite petrol nyinshi kandi ihagije. Muri make Donald Trump ashinjwa gutangiza intambara yashyize ibihugu by'isi mu byago, akayitangiza atarabanje kugenzura neza uburyo azakemura ibibazo bikomeye
birimo nk'ifungwa ry'umuhora wa Hormuz. Nyamara Iran yo yari yaramuhaye umuburo inshuro nyinshi ivuga ko niramuka itewe izahita ifunga uyu muhora. Hejuru y'ibi byose, Donald Trump ashinjwa gukina ku mubyimba abatuye isi, ndetse hari abataratinye kuvuga ko ibyo abavuga ari ugushinyagurira miliyari z'abatuye isi hirya no hino zagizweho ingaruka n'intambara yatangije. Abanyarwanda nabo bari mu mubare w'izo miliyari zagizweho ingaruka n'iyo ntambara. Ikindi giteye impungenge ni uko mu by'ukuri ibiganiro birimo guhuza impande zombi bifite amahirwe make yo kugera ku musaruro wifuzwa na benshi, ari wo guhagarika intambara. Ikinyamakuru Time Magazine kivuga ko abayobozi benshi bo mu bihugu by'Uburayi ndetse no mu bihugu by'Abarabu babona ko ibiganiro bihutiyeho bidashobora gutanga igisubizo kirambye. Bakavuga ko ibiganiro byaragize iyi ntambara bishobora kumara amezi 6 yose. Muri icyo gihe cyose byatekerezwaga ko hari ibyago by'uko uyu muhora wa Hormuz ushobora kuba ufunzwe. Gufunga uyu muhora ni imwe mu maturufu akomeye Iran yakoresheje cyane muri iyi ntambara. Inkuru nziza ni uko u Rwanda rufite ububiko bwa petrol n'ibindi bicuruzwa by'ibanze bishobora kurugoboka mu bihe nk'ibi. Gusa ibi nabyo ntabwo ari igisubizo kirambye. U Rwanda rufite ububiko bushobora kwifashishwa mu gihe cy'amezi 6 nk'uko Minisitiri w'Intebe aherutse kubitangaza. Rufite kandi ububiko bw'ibikoresho by'ubwubatsi, imiti n'ibiribwa nabyo bishobora kwifashishwa mu mezi 6 cyangwa se hafi yayo. Kuri ubu u Rwanda rufite gahunda yo gukomeza kubaka ububiko bw'ibikomoka kuri petrol ku buryo bw'ikuba nibura inshuro 2. Hari gahunda kandi yo kubaka ububiko bwa petrol hanze y'u Rwanda ku buryo ishobora no kujya ibikwayo itarinze igera mu Rwanda. Ariko se nanone izi ngamba zose zishobora gukumira ubwiyongere bw'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol mu bihe biri imbere. Igisubizo nuko ibi biciro bishobora n'ubundi gukomeza kwiyongera mu bihe bigiye kuza hashingiwe ku buryo ibintu bizakomeza kugenda ku isoko mpuzamahanga. Leta ntabwo itanga icyizere 100% cy'uko ibiciro bitazongera kuzamuka, ariko ibyo byago birahari bitewe n'uko ibintu bihagaze ku rwego mpuzamahanga. Leta kandi igira abaturage inama yo kugerageza kugabanya ingendo zitari ngombwa n'ibindi bigiye bitandukanye byashyira mu kaga ubukungu n'imibereho yabo. Nshuti bakunzi mudasiba kutwumva, ikiganiro cyacu naha tugisoreje. Mwakoze cyane.